Htio sam da kažem da je očito da postoje ljudi u opoziciji koji su dobili isti zadatak kao opozicija u Srbiji i da pokušaju da stvaraju nered i da kada ja govorim da galame jer se boje istine koju govorim. Pokušali su večeras da zloupotrebe dvije porodice osnivača SDS-a i Ujedinjene Srpske, profesora Koljevića i Radovana Karadžića, i pozivali se na njih kad su govorili o Ustavu i govorili o tome maltene kao da bi oni bili protiv ovoga. Niti su se potrudili da pitaju Sonju Karadžić ili njenu porodicu i da saznaju pravu istinu. Nisu vidjeli da je Milica Koljević uputila otvoreno pismo pre 10 dana i tražila od nas da budemo patrioti, da se suprotstavimo, i nisu vidjeli ni da je Bogdana Koljević to kao senator Republike Srpske sve isto uradila. Kada sam ih upozorio na to, počeli su da galame, dobacuju, da se ponašaju nepristojno. Jedna gospođa iz tog kluba je tvrdila da mi kršimo okvirni sporazum nacrtom Ustava, što je otprilike identično onome što je govorio Kristijan Šmit. Riječ je o opoziciji koja ima zadatak da javlja da ovdje nema jedinstva. Ono što mi znamo ovih nekoliko dana, pogotovo danas kada pokušavaju da nam skidaju glave, da Republika Srpska nikad nije bila jedinstvenija, a da Srpska demokratska stranka nikada nije bila manja i nikada više nije služila Sarajevu nego sad. Žrtvovali su sve u Republici Srpskoj rad nekoliko sarajevskih fotelja i oni su ti koji kreiraju i podržavaju preko Vukanovića i ovo što se dešava u Srbiji, pa kandiduju njega za ministra, čovjeka koji otvoreno podvaljuje Srbiji, Republici Srpskoj, patrijarhu, Vučiću, Dodiku, meni. Tako se ljudi kandiduju sa najvećim antisrpskim stavovima da bi dobili funkciju u Sarajevu i, kao što je to gospodin Ljubiša Petrović radio podržavajući demonstracije u Srbiji, i to ne birajući način da upravo sad, kada u Srbiji treba svi da odavde pošaljemo poruku da čuvamo jedinstvo i da je to naš oslonac, ali oni isto imaju namjeru da učine i u parlamentu Republike Srpske, i ja neću dozvoliti, dok sam ja predsjednik parlamenta, nikakve incidente. Držat ću se Poslovnika i ovdje će se svaka sjednica završiti. Neće biti suzavaca, dimnih bombi i incidenata. Republika Srpska je stabilna, funkcioniše, nestabilni su i ne funkcionišu oni koji žele da nas ukinu. Evo, to je bila samo reakcija da znate zašto su kolege pravile incidente.